Pregled dana reality učesnika Zadruge Elite 8. 27.10.2024. Miona Jovanović htjela Nenadovu bebu, on nije hteo da joj napravi. Roditelju joj ovo nikad neće oprostiti. Nenad Aleksića ne može da dođe sebi. Posljednjih dana reality Elita 8 je bio poprište žestokog sukoba između Mione Jovanović i Nenada Aleksića. Sve je kulminiralo kada je Ša izneo šokantnu izjavu da više ne želi da ima bebu sa Mionom, te da ga je ona duboko razočarala. Iznenadna odluka Nenada Aleksića da se distancira od ideje o zajedničkom detetu sa Mionom Jovanović izazvala je pravu buru emocija unutar reality kuće. Mnogi su bili zatečeni ovom izjavom, a Miona se suočila sa dubokim šokom i razočarenjem zbog ovakvog obrta događaja. Što si hteo dete sa mnom ako nisam najbolja, upitala je besno Miona. Hteo sam, ali tebe radi reality, učestvujem dok učestvujem, da bih zaradio pare. Bolje mi je da komentarišem druge nego da se svađa sa mnom. Zašto se svađam za teme? Da ne bih išao našu temu, tačka kraj. Ti hoćeš da budeš prva tema, odbrusio je Ša. Međutim, uprkos ovoj žestokoj svađi, tokom dana je došlo do neočekivanog preokreta. Miona i Ša su uspjeli da pronađu zajednički jezik i riješe svoje nesuglasice. Emotivno pomirenje između njih dvoje izazvalo je talas olakšanja kod ostalih učesnika realitija, ali i kod vjernih gledaoca koji su pratili ovu dramu. Nakon što su se Miona i Ša pomirili, atmosfera u reality kući se popravila, a ostali učesnici su iskazali olakšanje zbog smirivanja tenzija. Mnogi su izrazili nadu da će ovo emotivno pomirenje donijeti stabilnost i harmoniju među učesnicima, te da će se fokus ponovo prebaciti na izazove i zadatke unutar kuće. Filip Car kopirao Krofaka. Nakon saznanja da se Stanislavu približila Maja, povukao odlučujući potez. Velika odluka reality zvezde. Fitness trener Mensur Ajdarpašić i MMA borac Stanislav Krofak ponovo su se našli u centru pažnje javnosti, i to zbog svog prijateljskog meča u ringu. Ova dva bivša takmičara realitija podijelili su snimke ovog susreta na Instagramu, što je izazvalo veliki broj komentara na račun njihovih fizičkih transformacija i izvanrednog izgleda. Meč između Mensura i Stanislava bio je mnogo više od običnog sportskog događaja. Njihova posvećenost fizičkom zdravlju i ljubav prema sportu inspirisali su mnoge njihove pratioce da se aktivnije posvete vežbanju i zdravom načinu života. Ovaj susret je pokazao da sport može da ujedini ljude i podstakne ih na pozitivne promjene u životu, čime su oni postali uzor mnogima. Reality zvezda Filip Car, koji je bivši dečko Maje Marinković, nije mogao da ostane ravnodušan na ovaj snimak. Odmah se oglasio na društvenim mrežama, delići trenutke sa svog treninga, što je dodatno poticalo interesovanje javnosti. Njegova reakcija nije prošla nezapaženo, a društvene mreže su se usijale od komentara. Mnogi su se zapitali da li je Filip na neki način pokušao da kopira Krofaka kako bi privukao pažnju Maji, s obzirom na to da je njihov odnos već neko duže vrijeme u centru medijske pažnje. Ovaj potez, nakon vesti o raskidu između njih, mogao bi se protumačiti kao snažna poruka koju bi Maja trebala da razume. Podsjećamo, na nedavnom događaju pažnju su privukli popularni reality igrači, koji su se igrom slučaja našli na istom mjestu, a delio ih je samo 100. Za jednim stolom je bila Maja Marinković sa svojim društvom, uživajući u veseljoj muzici, dok je za drugim stolom sedeo njen bivši dečko Marko Janjušević Janjuš, kako prenosi Pinkov portal. Iako nije poznato da li su razmenili bilo kakvu reč, ovaj susret izazvao pažnju prisutnih i javnosti. Pored Janjuša i Maje na istom događaju pojavio se i drugi bivši partner Stanislav Krofak. Iako detalja susreta nisu poznati javnosti, prisustvo ovo troje bivših partnera na istom mjestu izazvalo iznatiželju i spekulacije među njihovim pratiocima i obožavaocima. Maja je sve vrijeme igrala i pokušala da privuče pažnju bivših momaka, ali oni joj nisu prilazili, već samo posmatrali šta se dešava oko njih i uživali sa svojim društvom. Kombinacija sportskih veština i emotivnih tenzija stvorila je zategnutu atmosferu, a fanovi s nestrpljenjem očekuju nove objave i reakcije. Prijateljski meč Mensura i Stanislava postao je simbol ne samo fizičke snage, već i kompleksnih međuljudskih odnosa koji se često javljaju u svijetu realitija. Na kraju ovaj događaj je podijelio sve na važnost zdravlja, sporta i ličnog rasta, dok su istovremeno usmjerili pažnju na dinamične međusobne odnose i rivalitete koji prate život u javnom svijetu.
Palo pomirenje pred kamerama. Terza popustio čarima Sofije Jančijević. Ovome se nije nadala. Poljupcima ozvančili kraj pauze. Sofija Jančijević, mlada i poznata reality ličnost, odlučila je da razgovara sa svojim dečkom Borom Terzićem o trenutnim izazovima u njihovoj vezi. U razgovoru je istakla da joj se čini kako se Terzić ponaša depresivno, te da njegova depresivna energija negativno utiče na njihovu dinamiku. Ova situacija je isprovocirala Sofiju i podstakla je da razmisli o potrebi za kratkom pauzom, kako bi oboje mogli da razjasne svoja osjećanja i stave stvari na pravo mesto. Međutim, i pored mišljenja da bi pauza mogla biti korisna, što može sugerisati da njihova ljubav nije toliko krhka kako se prvobitno činilo. Ostaje nam da pratimo razvoj situacije i vidimo kako će se njihov odnos dalje razvijati. Mnogi se nadaju da će Sofija i Terzić uspjeti da zadrži tu novu energiju i da će njihov odnos postati još jači, jer ljubav ponekad zahtjeva suočavanje sa izazovima kako bi se postiglo istinsko razumijevanje i povezanost. Sofija i Terza zapečatili pomirenje vrelom akcijom. Milica će poludati kada sazna. Sofija Jančijević, mlada i poznata ličnost sveta realitija, našla se u situaciji koja zahtjeva duboko promišljanje i razgovor sa partnerom Borom Terzićem. Tokom nedavnog razgovora naglasila je kako primećuje da je njegov stav sve više oblači u tonove depresije, a njegova takozvana depresivna energija postaje prepreka u njihovoj vezi. Sofijin osjećaj da ovaj problem negativno utiče na njihov odnos naterao je da razmisli o mogućnostima povlačenja, odnosno o kratkoj pauzi. Ova pauza bi im omogućila da oboje sagledaju svoja osjećanja iz drugačije perspektive i pokušaju da uspostave ravnotežu u svojoj vezi. Iako je podatak o pauzi delovao kao racionalno rješenje, Sofija je svojim postupcima pokazala da njena osjećanja prema Bori nisu potpuno negativna. U jednom trenutku Terzić se iznenada zavukao pod njim pokrivač, što je stvorilo trenutak bliskosti i nežnosti između njih dvoje. Njihovo maženje i razmjena poljubaca jasno su opisivali da su sposobni da se suoče sa izazovima koji im donosi svakodnevnica i da u toj borbi ne gube jedni druge. Ova intimnost je na neki način označila pomirenje, pružajući im priliku da zajedno zaborave na stresove i nesuglasice, barem u tom trenutku. Nakon što su proveli neko vrijeme u nežnostima, atmosfera je postala još intenzivnija. Bora je poput mašine koja se aktivira ubrzo prešao u petu brzinu, što je dovelo do njihovog uzbudljivog jutarnjeg susreta. Ova scena je dodatno upotpunila njihovu dinamiku, pretvarajući njihovu interakciju u strastvenu i uzbudljivu razmjenu osjećanja. U tom momentu zaboravili su na svoje teške trenutke, shvatajući da su njihovi trenutni osjećaji jači od drugih problema. Njihova sposobnost da se međusobno podržavaju u teškim vremenima, kao i sreća koju dele, deluju kao ključni faktor koji čini njihov odnos. A kako će trudna Milica Veličković reagovati kada vidi svog bivšeg verenika, ostaje nam da saznamo. Pokrenut postupak protiv Mioniša, reper ulete u crveno. Kamere zabeležile divljanje. 100 komala, sve ću ti naplatiti. Obezbeđenje hitno reagovalo. Posljednjih dana javnost je potresao sukob između Nenada Aleksića i Uroša Stanića, koji je kulminirao teškim uvredama upućen na račun Uroša. Ova drama izazvala veliku pažnju javnosti, a detalje sukoba možete pročitati u nastavku teksta. Sve je počelo kada je Ša javno izneo niz uvreda na račun Uroša, što je izazvalo veliku pažnju medija i javnosti. Ovaj incident je izazvao niz reakcija, a mnogi su izrazili svoje mišljenje o sukobu. Uroš je odlučio da se oglasi povodom ovog događaja, te izneo svoje viđenje cijele situacije. Sve ću ti naplatiti 100 komala, kazao je Ša. Idi da se lečiš, Miona i ti ste bludnici, jedni nenormalni. Ona je bila tvoja ljubavnica, dodao je Uroš. Đubre jedno malo, kazao je Ša. Psihopato, odgovorio je Uroš. Dovešćemo te do ludila, kazala je Miona dok je obezbeđenje sve vrijeme stajalo pred njima i smirivalo napetu situaciju. Psovanje trogodišnjeg deteta je nedopustivo. Bora Terzić će zbog ovih postupaka snositi ozbiljne posljedice. Hitna reakcija iz spoljnog svijeta. U domaćoj emisiji koja se bavi popularnim realitijem, Asmir Đurđić je otvoreno progovorio o psovkama koje je Bora Terzić izrekao na račun njegove ćerke Nore, ali i o ponašanju njegove bivše supruge Aneli Ahmić. Voditeljka je postavila pitanje o tome kako je Asmin reagovao na Terzine uvrede upućene njegovoj ćerki, na što je ova istakao da će uvijek stati u odbranu svoje djece i da će ih zaštititi.
Asmin je oštro osudio Terzin karakter, nazivajući ga klošarom bez stava, izražavajući gađenje prema njegovim psovkama malog deteta od 3 godine. Također Asmin je istakao da se ne slaže sa Terzinim postupcima prema svojoj trudnoj devojci, ocenivši ih kao nedostatak karaktera. Ušao si u crveno, što je Terza rekao svašta Aneli, ti si rekao da će snositi posljedice. Na šta si mislio tada, pitala je voditeljka emisije. Jako je ružno kad nekome psuješ dete, ona je moja ćerka, ne odgovara mi to da slušam. Kada izađe, onda ćemo on i ja to da rešimo. Kakav god ja imam odnos sa Aneli i njenom porodicom, ja ću uvijek da stanem za svoje dete i da je štitim. Da ja sam sad nešto prijetim, nema smisla, zvao sam advokata. Terza je čovjek lošar, nema karaktera, nema stava. Ne dopada mi se najviše to kada psuje malo dete od 3 godine i to što vara svoju trudnu ženu. Bez reći sam stvarno, rekao je Asmin. Ti imaš neka saznanja, čini mi se da se radi o nekom tvom prijatelju. Bitno je da potvrdiš da li postoje ta dugovanja. To jest da bebica i Terza duguju neki novac, pitala je voditeljka. Da jeste, uzeli su neki novac na kamatu za proslavu Terzine veredbe, od mog druga su uzeli. Imaju i audio poruke, rekao je Đurđić. Kako ti gledaš kao muškarac na to da se Terzina porodica javlja Milici i da je pitaju šta da radi s tim, pitala je voditeljka. Naravno da nije na njoj i da nije trudna, treba sam da rešava dugove i onda njegov brat zove nju da reše, to je katastrofa. To je dno dna i Terza i njegova porodica, a i njegov brat, rekao je Asmin, a onda se osvrnuo na Anelino ponašanje tokom svađe sa Terzom. Aneli je sama kriva za te stvari, meša se u svađe koje nju ne dotiču. Napada te ljude i onda je sama sebi kriva. Nemam komentar za Aneli, meša se u stvari koje ne dotiču i sebi dozvoli da ju neko psuje dete i majku i mrtvog oca, rekao je Asmin. Letelo perje na imanju, čeka se konačna odluka. Ivana Šopić saopštila važnu informaciju. Ovi takmičari napuštaju kuću. Ova imena su se našla na spisku. Učesnici reality Elita su prvo nominovali Eno Čolić, a voditeljka Ivana Šopić zatim je u pratnju obezbeđenja otkrila rezultate glasanja. Nakon toga voditeljka je objavila imena onih koje je publika nominovala, a to su Filip, Bojana Barbi i Kristina, Mateja Stanković, Aleksandra Anđelković. Na kraju objavljeno je da je Filip nominovan. Nakon što je odluka pala na pomenute učesnike, mogli smo primijetiti različite reakcije ostalih ukućana. Neki su izrazili olakšanje, dok su drugi pokazali zabrinutost. Ova situacija će svakako uticati na odnose među ukućanima i donijeti nove dinamike unutar reality zajednice. Mionini roditelji će se odreći ćerke zbog ovoga. Ša je uništio, pokazala pravo lice. Miona Jovanović je pokazala kako odlično barata psovkama. Rano jutro u realitiju Elita 8 donijelo je neočekivanu dramu kada su se Miona Jovanović i Uroš Stanić našli u žestokom verbalnom okršaju. Ono što je posebno šokiralo javnost jeste Mionin iznenadni napad psovki, što je izazvalo veliko iznenađenje, budući da je do sada važila za smirenu devojku, bez sklonosti ka vulgarnom izražavanju. Miona Jovanović, koja je do sada bila poznata po svojim tihom i staloženom ponašanju, pokazala je potpuno drugačije lice. Izgovarajući psovke koje su izazvale zgražavanje kod učesnika realitija, tako i gledalca. Ovo neočekivano ponašanje dovelo je do zaključka da je Mionina veza sa Nenadom Aleksićem Ša, poznatim po svom nekontrolisanom vokabularu, možda imala uticaja na promjenu njenog ponašanja i stvaranja loše reputacije među javnošću. Verbalni okršaj između Mione Jovanović i Uroša Stanića bio je neprijatan prizor za sve učesnike realitija. Uroš Stanić, koji inače poznat po svojoj oštroj retorici, nije ostao imun na Mionino neočekivano ponašanje, što je dodatno produbilo jaz između njih. Ovaj incident izazvao je burne reakcije kako unutar same vile, tako i među gledalcima koji su bili šokirani promjenom u Mioninom ponašanju. Mnogi su se pitali šta je tu dovelo do ovakvog ispadanja iz uloge koju je Miona do sad uspešno gradila, te kako će se ova situacija odraziti na njen dalji boravak u Eliti 8. Mionin iznenadi ispad sa psovkama izazvao je žestoku reakciju javnosti. Mnogi su izrazili svoje razočarenje time što je smirena Miona pokazala u potpunom drugačijem svjetlu, dok su drugi bili zabrinuti za njeno emocionalno stanje, kao i uticaj koji reality može imati na psihičko zdravlje učesnika. Procurio snimak Milice Veličković iz Šimanovaca.
Reality trudnici prekipelo, rješila da se lično obračuna sa Terzom. Kako je raskid Sofije Ničijević i Borislava Terzića Terzi tema broj 1 u Eliti 8, sinoćnja emisija Pitanja novinara upravo je počela sa njima i njihovom odlukom da stave tačku na odnos zbog kog je Terza rizikovao sve. Anelija Ahmić se je poistovetila sa Terzom, ko grize savest zbog onoga što priređuje trudnoj Milici, pa je Sofiji poručila da je znala u šta se upušta. Imala sam sličnu situaciju, kad sam bila u vezi, vukla me ta neka savest. On će svakako misliti na Milicu, a Sofija je morala da zna u kakav odnos ulazi. On ima težinu, jer Milica je trudna. On će tek imati prevačaje, bit će tu svega, rekla je Aneli, a onda je druga cimerka dala svoj sud. Sa Sofijom ne provodim vreme, mijenjam mišljenje u hodu, zvučalo mi je bez veze jer znamo šta je sve Terza stavio na kocku. On za gomilu stvari nije u pravu, ona ima pravo da zahtjeva neke stvari. Prvi put pokazuje tu neku ljubomoru. Nema veze i to pijanstvo, Terza je varao Milicu i trezan. Ona definitivno ima emocije prema njemu, a Milićin potencijalni ulazak je problem za njega. Ona je taktična, sve mi se više sviđa, rekla je Milena Kačavenda. Ovo naslučivanje ulaska trudne reality zvezde unelo je nemir između Sofije i Terze, a Ničijevićeva je na sve načine nastojala da zaštiti svoj interes. Ušla sam u ovaj odnos koji ima veliku težinu od samog početka. Nije lijepo da se tako ponaša. Doskoro je bio nežan i pažljiv i želeo da stalno budemo zajedno. Brzo se promenio i osjećam se kao da sam sama u vezi. Nije mu interesantno to što ja pričam. Nemamo ni teme za razgovor, govorila je Sofija. Nedugo zatim oglasila se i Milica Veličković, koja je putem svog profila na društvenoj mreži Instagram podijelila snimak iz perioda kada je bila učesnica realitija. Objavu je pratila i pesma Kraljica pevačice Seke Aleksić. Poznati pevač konačno razvezao jezik, otkrio Anđelin plan. Reality takmičari koji su mnogi predviđali vezu Anđeli Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza su se zvanično posvađali, a povod je bila Ena Čolić. Anđela smatra da se Nenadu sviđa Ena i da je ona samo njegov način da zadovolji muški ego. U emisiju u koju su komentarisali dešavanje iz Elite 8 uključio se i poznati pevač Era Ojdenić. Neće Anđela tako lako da uđe u vezu, ona je iz dobre familije. Od Crnogorki sam u svoje vrijeme bežao kao đavo od krsta, jer je to, kako ona kaže, po njihovom ili nikako. Nestabilan sam, a ako ne bi švrljao to ne bi bio ja, govorio je pevač. Niko mi nije rekao ružnu reč za nju, ali joj to nije trebalo. Njoj su otac i majka bogati ljudi, Gastoze tu se nećeš omiraziti, poručio je Era. U ovom serijalu se ništa neće ponoviti, promijenila je taktiku, sada ima cilj, napravila je sebi plan do kraja realitija, a on je mangupčina, zaključio je Ojdenić. Navikao da bude taj, ali kod nje to ne prolazi. Mislim da nema šanse kod nje. Anđela se možda malo opekla, ali ovaj put neće. Gastoz je moj đak, ja znam kako on diše i znam šta misli. Navikao je da bude u prvom planu i da ceo šou se vrti oko njega. Odličan je igrač, ali ovdje izgleda kao da je pao na ispitu, rekao je pevač, ali je imao i savjet za Marinkovića. Mani se Crnogorke, propašćeš. Nije da bi propao, ali zaglibio bi. Danas ili sutra, kad bi izašao iz realitija, mora da radi sve ono što mu ona kaže i naredi. Bio bi teški papučar. Anđela, ako možeš, oplevi ga do posljednje kinte, da žvaku nema da kupi. Treba da se vrati u svoje rodno mesto i da se posveti poljoprivredi, zaključio je Era Ojdenić.